Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Hujan paling siapa ngentah yo? Enggak ada. Bintang ada. Aduh. Sama nduk. Wah ini. Bintang ya. Kamu kan ya? Pak Kaji paling. Wih. Apa yang kasih? Juta rumahnya. Tak Mas Juta lo ya? Ya jantung gini saidik mari. Wong enak ini ngomong. Jut. Nah, ini ngomong. Wedi. Rauti ya saman. Mbak. Orang nyakot wi ya? Orang Bisa ngomong sekolah libur nih. Haman wis libur rong sel. Wes sesok. Sesuk nanti kapan? Aku libur lama sampai bar bodoh. Karet. Enggak toh. Sampai sampai bodoh tok. Karena. Ya. Saya kan di sana ya. Kali go. Mamamu sih nanti mau jero. Arep undang-undang iki bolo undang ametan mimi bigirah karo papae lah. Ya. Pindah sepi ya. Pindahnya kok. Bari awan mak pindah kae begini wis dipindah neh. Dane teko. Wes dene. Yes, arep undang-undang mai Pak Kadi. Wonge megan. Iki sing ora wong lanang. Nek papae ngono mari yo iki karo cak ndit iki. Iki mes tasik wana sik. Ngalo sik. Betul. Motor. Tuh. Ya. Dinep. Datang Pak Kadi ya. Pak Palan. Nek Pak Palan sik. Palan. Undang-undang sik. Nganu apa jenenge iki? Komen Mas Nur yo. Mas Nur ngidul lho. Ngene Mas Nur lor kono ngidul. Heeh. Terus kulon kali telung omah lho. Oh, karo mae gapur. Kuwi tok. Situ mana ya? Heh? Situ mana ya? Apa? Situ. Endere dengan bela kali. Oh. 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 Ora. Ayo tak undang-undang sik le. Urung tas teko berkate.
suasanane maghrib metu iki. Hah? Tidur ah. Nih, ibu tangan. Gasong. Oh ya, Gasong. enak ya. Dicari-cari. Tao ngingun aja. Ter deh. Wah ya. Main pasar tidur. Main pasar. Main sasa. Ya, Bu. Udah main sasa. Main besan nih. Kan besan main mantu. Besan. Mantu. Baru tuh ada pasabit. Orang tua. Sini Orang tua. Ini. Ini mek kurang 14 omah. 14 omah. Enggak pakai lagi. Kira-kira. Kita masuk. Ini kita apa lagi? Sayur. Pasar isine iki. Rong. Wes iki. Ambune urung enak. Loh, petengan Mas ya iki. Wah, ada nih. Wah, iso. Bukan aku dadi lurah tak Korea. Ralat. Oh, aku jadi lurah, aku jadi pamong nih. Kang grebek ini. Kansat ini. Ini wisata nanti tadi. Wah, ini. Gemak. Ayo apa-apa ya. Di pantai. Ayo. Motoran seru. Heeh. Jogja. Solo. Tahu. Oh ya. Panas. Saya panasnya Tejo ya. Apa? Idul terus ya apa? Boleh ya. Hati-hati ya kan. Hati-hati. Ini kita ambur-ambur ajarnya ya. Kepangin lho. Heh? Kepangin. Suwi iki kan. Nggih. Heeh. Daerah Tejo lho. Tejo Pak Yu. Kok tak dhewe.